Ćao ljudi, danas ću vam pokazati konzolu PlayStation 2 u mini obliku i hajmo da počnemo. Kao prvo ću vam pokažem PlayStation. To je ta kutija, vi dobijete u kutiji, samo što sam ja kutiju bacio, ali sam kupio ovo za PlayStation. Vidi se ono. Ovo je uputstvo za PlayStation, kako da ga upravljamo. Ovdje imate ključ za memory karticu. Ovdje ako vam se polomi neki od ovih dijelova za punjač. Dobro. Ovdje imamo kao prvo punjač za PlayStation. Ovdje imamo igrice koje nećemo još da vam pokažem. A najbolje od svega toga je PlayStation. Ljudi, ovo je maska, pošto sam ja dobio masku uz ovo, pošto sam ja doplatio da dobijem masku, pa je onda tako, ne znam, tako sivo. Dobro. Sad, pošto neću vam pokazati kako igram, samo ću vam pokazati samo opis ovoga. Uz to sam juče dobio ovu kutiju za igrice koju sam naručio. Dobio sam ovo, ako me ne verujete, evo, DVD. Dobro. DVD. Dobro. To su ti DVD-ovi. Ovako, ovdje imamo dva diska, ovo su borbeni, uglavnom su svi borbeni diskovi. Ovo je rat ko borba svjetski drugi rat, samo s robotima. Na tu foru ovdje se ratujete po planinama sa ovim, kako uništaju ljudi koji vole da jede meso ljudsko. Kako se ne zove? Nije bitno ljudi. Vitezi. Ne. Nije bitno. Ovo je kutijata. Ovo stavimo PlayStation, ovo je igrice dve. Ovo se stavlja punjač, ovo je to. Evo kao ono što sam vam pričao. Dobro. Dođete vidite. Pošto ja isto imao sam puno igrice, ja sam kupovao igrice, a bacao kutije. I ovo sam tek sad shvatio kako je to, da sam uradio glupo. Onda nisam bacio od ove tri kad sam kupio, ali sam onda kupio ove dve male. Od Star Warsa. Isto ratujete ko ovo je ARK na tu foru. Ovo se isto ratujete protiv robota. Ovo su trke. I ovo je isto trka. To su trke. Ali je nezgodno da bacite PlayStation. Ove igrice unutra. Evo. Čekajte da sam. Ne znam, čuti. Nezgodno se ubacim. Evo. Samo da ubacim. Vidite, evo ga. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Čekajte. Što se tiče ove epizode. Joj, zaglavilo mi se. Staj, malo da ga skinem da bi pobacim. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se sljedeće. Ćao!